Hello everyone, welcome back again. Kado ka via panta adap kimi kardom lapenti pindia video ke ban ke nili haladak ke upload tanga video mati pindi heno daklo non bang ke sapso ning ke oi dolo nili second video ke upload tanga pot hedi hala bang copyright do ikko mat non monetize pon un edelo la sila so video kado ka be kelang tanga tum an sami lang ning hang atum an ke lang tami mati ning hang hi atum an bang ke lang ledes tami chok la si nili bang non lom okta rengmi mi amasi nili la so video bang si asawer le lang bang do sami nili upload ik polo la si ke cheng penjut an tangte nang lang onon pinilo views bang ke duit ala second video ke upload apolo mati dia views do pinilo bon itke an ke lilo bon nami non bang post lo polote non bang ke laan ke ledam dedet hailo mini lasi kado kabeta nang langon tha tangte pinina laso video sinili upload pon ikpo lahen lo nili kethak ponceng pihon ki hedi kachi umapi labangke nili kepatang lo lasopi kethak hedi kethak pa kostui pik an ili he lai pak patang nang ta thak nang pik nili an si la hai pen si droibo bang hompon era jathe nam bang la amang hompon lo ke kethak si tami joy ikke la droibo hom erlo polo tangte la amang rung lok chot lo pini nang po grab tuli pen lang po nang po ke non bang kinili hala sodhut kaning je pon apollo stami non bang kalam ti bang nili bonai pon igedelo hala sodhut nili music copyright abang padu ikoklo amasi non bang ke jo kosto ik pikla hai ge thak di inke video ke bonai ta jo ikke lalo hai ke thak ke patang lo ajar lo lalu masih non bang ke jo an paduk sita me copyright do ikko masih la so video bang ke monetize pon ida lo lalu tangte ke thak patang lang nili nang langon tunon engke nili api sita me tang et pen nili nang paklang ikpo non la tang ji dok lo lahen lo thak mi ke thak bang ke la bin do pa mi nang ji hedi ting do pusi ja mi ting hedi al chim klo de titik la sidip pa mi nang ji athi tinga alang ki klo ke iron do ikok titik man ne kakon la so phik do ikok titik hedi la sila akilo kapi ke thak ke as pini nang ji dip pa mi nang ji don to amlote engke thang thilu lang me sen pongke amonong phi hala api tang es tamia kitera velo non bang kila api tang et pen lo la hen le jo pak ni la hedi kachium api engke halak tai pak lo pak bang ke bo so engke la ingna engke la hai bang ke boram la penta thing pi la hai sami padu igel lo engke la hai hedi engke la dak bang ke hijab amang lo amang pi bang ke ani la hai ta hom igel lo lang mi sen ma don tu lang mi sen bolote nang thanik thani li phan jo lada ke chiklo malong so hedi la so mang sinili hom ik erlo ladak an ke hijab mang mate jab ju mang hedi lai lo lalo tangte lang mi sen bolote like comment pi ik tha jo api bang ke hedi
lang misen lo la pindi lo pada kita kada si koso ready lalu layan lo jo tang timu next video le chitang tunang. Thank you for watching.